Ke na le ntate Mtsheki wa Siwelele o tswa Bloemfontein. Ntate, Pirates 1 Siwelele 1 o ka reng ka game le dilo di etsahetseng ka mohare mo? All right, thank you ntate. Ke Mtsheki wa Siwelele from Bloemfontein. Game nna ke bone le game e hantle. Yeah, the team tse two di attack kana di two, but most of the time Pirates ke yone e hlasela Siwelele while e le gore goalkeeper rona o entse sponsorship. Yeah, o hanne ka tsona. O hanne ka tsona, but now beside game ona le ntse bohloko e tsala mona mo thong ke arena ne e sa rateng. I can't come here from Bloemfontein ke tla ke fihla be ke tlo jwetsa gore ke dula kae ke ska dula kae ka stadium. Wa bona re fihlile ka dula mo re dutseng teng o fihla batho ba re tlosa gore no se ke la dula mona yang ko le tlameha o dula teng. Ha ke sheba ka stadium all over go dutse batho ba Pirates, ke fihla mona ke ya tebelwa, ke fihla mona ke ya tebelwa, which is not right. So ke tlo dula ka stadium if o na le mo ke sa tlameha gore ke dule teng stadium. Ticket ya stadium tlameha be yang guide gore nna ke dula kae ke ska dula kae. But now motho a itsolang maitsolang ha hae a patetse same amount e tshwanang le yaka o tlo njwetsa gore ke dule kae ke ska dula ka stadium. And e etsala hona mona Pirates fan, it's for the second time e etsala ntho. So please batho ba Pirates re kopa le tlohele ntho le etsang. Ha re tlile stadium we are friends. This is just for social. It's a game. But now if wena o tlo enka ka pele gore o tlo tla o tlosa motho mo madutsing o ra ska dula ka o mo tshusetsa ka ska dula ka which is not right. Wrong. Thank you, Papa. Okay, ke leboga ntate. Thank you, Papa. Ba utlwile Siwelele wa lla mo o re lolla ka hore re ya ba tibela ka mo ba re ka mo re ya ba tibela mapagania, so tlogelang guiding.